Kua raru ngā mākete pūtea huri noi te ao, me te aha e whakapai ana ētahi, tērā pea ka taka atu anō te ao ohanga ki te korokoro o te parata, pērā i te tau 2008. Kua heke iho te uara o ngā rawa o Amerika, kei te rongo e rā atu o ngā whenua nui i ōna pāna kino. Ko te uru paunamu, he aha nei ōna pāanga ki a tātou, kei a Jasmine Pearson, ngā whakamārama. Ka tahi anō te ihu o Amerika ka puta, kei te raru tonu a Uropi, me te kōrero a te mana pūtea nui o te ao, kia tūpato he rā pauri kei te haramai. He tatato ana te rā ki ngā whenua Uropi. Kei konei ko tō tātou oranga kei te rohe o te moana nui ākiwa. Koe nā tā te upoko o tētahi iwi whairawa i te ao ohanga Māori. Kei te whakapono ia, kei ngā motu o tēnei rohe o te ao, te kaha ki te kōkiri whakamua i te ohanga o te ao, a ngā rā kei te heke. O te mana nui e pātu ana ki ngā mahi Pākihi ohanga rānei, o te ao nā kei haina kei te whenua o Inia. Kei reira hoki te nuinga o ngā whakawhanaunga a ohanga mō te iwi Māori e takoto ana. He oi ki e rā atu o ngā motu nui o te ao, he raru kei te haere. Koe nā kei te puia ake te mataku, kei heke anō te katoa ki raro i te kapua pauri. We are more likely to be able to weather the storms because we're not here for short-term gain. We'll never sell our assets, we'll never sell our interests. Nō reira he whai pānga, he whakamataku noiho rānei. Nō tēnei ata tonu i heke iho ai te tāra o Aotearoa mā te toru heneti. E ai ki tēnei mātanga tātari nama, e kore e mutu i reira. Firstly, these nations are our trading partners, so Māori who are involved in the export sector may find their products are in less demand. He oi he rereke ngā whakaro o te upoko o Tainui. I te mea turuturu ngā iwi, me wara te kamupene e mahitahi ana me ngā kamupene o Uropi. Nō reira kei te pai te iwi Māori. Ki te heke iho te ao katoa ki te whero, ka māturu mai ko te pikinga o te monihua me te uaua o te mahi tau hoko hoko. Kaore anō tēnei kāwanatanga kia whai whakautu mō tērā. Jasmine Pearson, Te Karere.